Bana banzambi nedisanga bokufetana kabidilelu bwatu kutendela makulu wetu wachilu babumu chilele chetu tudifilai ni misuka na mibidi yetu yonso ne myoyi kudi zambi chikondo chitudi biniga mitu yetu kumpala kwa zambi bokumutendela Kaya masako mukuna Yulu kunzuluka ni wewe wakamweka Tikondo eti utule jampala wa masiyawa Yesu Zambita Zambi wanyi weyo Munyi ngubikila mungi munyaka na ngubikila zambi wanyo Milombi yane zambi lera yekusami na boko moyano Munyi muka buri mukwata bya honda zambi wanyi Buri musambi wabakeyi musambi wabachoka zambi Mwanyi wanyi kumwa yapikale kingujo wa zambi wanyi Eyo bana banzambi ngasa ni ditalala bya kuditatu nzambi bikala neno mumia bionso nene kalangana mudine ja Kristo Yesu mkalengo wetu amen. Diani ndi mwambi kapumbu mtamba mwambi wa mishoni ya apeseme jo vegile Eglise Presbyterienne nongo taka pungu ba kutendela mokulu wetu achuluba nongo dibi ja kukumbana ja tutu kumutendela limia bionso nene kalangana matengwa malobonso anayi tudifilani misoga ni myo yetu nyuma wanzambu jo tulombolo popo bamana kwamba nongo ba mama ni shitro mbimpo wajutunga dietu didi kala mulu tatu mumushindo kwamba ne bantu benelukun babungi batu bwelele ngubutu nabo mbokishiji to mundo mabyanzambi ne mukalengo wetu wajutunga embwal butu di ne bwa kumulombelo butu kunumunya ne ba minyampala batu bigele ba ministre bendu mene bedwenza na mudimu ne basungula betu batu bigele bwane les élus ba député ne ba sénateur tamuko balombela nzambi abapamenshi ni lunga nyibo ko mono mokolombolo ditu tulombele bana banshi bantu banunu fakumane chikondo ne babeji baje mompitaji task dila nzambu wetu atulombol nongo ne tulomba nzambi kumpala kwa kumvudidi ya nzambi tatu nzambi mukalengo wetu tudikumpala kwa bidibedi tuduku sakadile bo kutupesha chikondo chaka na bwatu wetu kunyika mitu yetu kumpala kwa bwatu wetu kukutendelela nongo tutu kutendeke na bwa wita buji nyuma webe atulombol nyuma webe atwikichi akangole michima yetu bwatu wetu tumvudidi ya tatu wetu atuishi tukulomba nongo ndisengelele mudindi ya Kristo Yesu mkalengo wetu amen. Bana banzambi nitu bala mumukando wa nzambi mumukando wa nombre chapitre 10 verse 1 mitano ni kudi 10 misambo. Nombre chapitre 12 verset 5 à 16. Yehowa wakafweka mujitutu wakimana kumbelu dingambulula kabidi meso adibitaita chitu. Yehowa wakafweka mujitutu wakimana kumbelu kwantenta wakabikila alona ne miyam bobo baka lufuka yeye wakamba ne onvoa imeyanyi bikala mu profete munkachi mwenu meme Yehowa na nendi manyishe kujiye mu chikena kumona meme nensombe nandi muchilote
muntu wanyi mose kena nungu yeye uji wenza mujimu wandi bimpe munzubu wanyi ons. Meme nensombe nandi mukana nemei adiye mumanye chena nsomba nandi ne sumwenu. Ne atangile mundidimbi wa Yehowa. Nunku kanu akuchina bwa kusongwela muntu wanyi mose munyi. Chinji cha Yehowa chaka bakwata. Yeye wa kumuka. Ditutu ja kumuka kumutu kwa tenta. Ne tangilayi miyama wakadi muule tentene jisama jansuji mitoke to. Alona wakatangila ne miyama wakadi muule tentene nsuji. Alona wakambila mosene mukelenge wanyi. Kuteki bwalu bubi kutuji. Bwalu bwatueto to kwenza bufote. To kwenza bwalu bubi. Kuitabuji bwa yeye kuikala bumuntu mufe ujine chitufa cha mubidi mubole. Famulela bo. Mose wakajila kudi Yehowa ne. Ndingu sengelele ne zambi umondove. Yehowa kambila Mose ne. Bikala tatu wanji mumutuile lute kumesu yeye wakajikushala ne bundu matuku mwanda mutekete. Nash. Bamuteke kubuchika bwa chitu jilu matuku mwanda mutekete ne kunyima ne bamu fingishe kabichi. Miyama wakashala kubuchika bwa chitu jilu matuku mwanda mutekete. Bantu kabakaya kulwendu to ne faka lobo ne miyama kabichi. Edindi ya Yehowa. Nunku bana banzambi twakumva kubala kwa mukanda wa nzambi. Netuimbe musambu wa bonso udinomba makumi abidi nebidi. Musambu tudibajungulu lebimpe. Netele chono cha umu Swahili. Nunku netulonda bonso balba misambu ya bele mishoni janu ani misambu ya Kristo bakale idi momo mwe miabiyonsu. Musambu jinomba makumi abidi nebidi mumukanda wa misambu. Kushipa mikenshi nchena mwa kupambuka mibiyani diku nchena mwa kwijimiza anuwewe kayebe.
tena ne bintu byanyi byanza bidi bitu ndine muchima mwimpe tena mwa kumva bimpe umumvile muchima tena musekukena moyo kundeke di patupu balwa bwa lubukole walwa biebe babwipi balwa lufu babwipi umpe moyo kabini nenye kudilubilu memeche na nemoyo mibia kukenyesha muchima wanyimubi umpelu sekubilu nakushipa mikenji mchena mwa kupanduka mibiani dikuchena mwa kujimisha anuwewe kayebe eyo wamana kuimba musambu wa Yesu di kunenye ku di lubilu misambu ya bena kuitabuja bakale twetu bamana kuimba na nku netu shale bafuwa bwa twetu kuteleja di anzambi mushindu di nyuma utulombola mushindu di nyuma utulombola tokubajilana mumukanda wa Nomba chapter dikumuni bidi verse 5 tona kudi dikumuni sambombo muntu wanyi mosa kena nunku yeye ujiwenza mujimu wanji bimpe munzubu wanyi wonso meme nensombe nandi mukana nemei ajiye mumanye chena nsomba nandi nensumwino na tangile mundi jimbi wa yepo wa nunku kanu wakuchina bwa kusongwela muntu wanyi mose munyi kanu wakuchina bwa kusongwela muntu wanyi mose munyi nungu bana banzambi jije tudinadi jalelu tuditokole pabwalo bwa ku tontolola mudi bena falansa babigile ne l'opposition anyi s'opposer ku tontolola tokso na kusobwa kulongolo jiyedi kabwalu bwa ku tontolola anyi l'opposition anyi batontoloji anyi des opposants bwal misango ya bungi na kwamba ni ndinyi shedidi anzambi bilonde shela malu ajapita kwetu kukongo nunko na kulongolola jiyedi bwa kulongolola anyi kwa kaja correction mudi bena falansa bamba ji ja zambi ja kadi mwanetu utudi katuma kutele di na bwalbwa muntu utudi tunemeka
yeye udi mukalengabe nunku muguishu kwandi kwa kadi kwimpe kadi twetu bakwa butoka mununu wakasesu kuchitu nungu bwalwebu nagusoma kubwa kula nungu chemini mbwa kula kabiji mukulu wa mfalanse anymakele mukwapo nungu habwalu bwa kutontolola kwa bambi banzambi betu tubigile ne ba évêque anyi ba monseigneur anyi ba pasteur mene mushindu kai ujibu mwa kutontolola kumalu ajatangila chididi cha ditunga anyi kutontolola kumalu ajatangila mukalengu wetu tokusomba mumputa mbikondo bya bungi bulelela bantu bajimo kutontolola kujimukalengu wajitunga fadi bwalu bubi mene bumweneka bantu bobo badi batontolo chana na kutontolola kadi bwa bambi banzambi ba mushinga mukole bwa kumona bubobo bimana kondo bitu basomba mumatunga babendemu bobo bimana batontolo fa bwalu nkwamene bwalu abo misami kwa mulombo ji wajitunga mwenzi bwalu bubi mene misawo ya bu nkata ntutambu kuba mona bimana bumutu ditumana kwetu ku Kongo nash kikai na kusokwamba bwane byakadi bimpe ngakula fa bwalu ebu misango mikwapo muguishe kwandi kwa mwanetu wakwamba meya mwakulo wa mfalansane. L'église au Congo, les évêques étaient toujours là pour dire aux hommes au pouvoir de devenir meilleurs. Ecclesia ni bambi tudi kubwa kumvija badi balombola hadi bubenzi bibi tudi mwaku isha maisha atudi mwaku baleja bwase mushindu jibu balombola kawene mwimpa kadi kumanye bwana mushindu kai utudi mwakwambila mene balombodi bajitunga nanga bumu jimukalenga wajitunga katwanju kuyugu jibene bijiji bakwa bubonso ba munyima mwa mukalenga nash kumva mwane tuamba mukulu wa Faransa ne le cardinal Malula l'a fait contre Mobutu mbulelel Malula s'opposait parce que Mobutu était devenu un grand dictateur. Malula wakati utontolola kumalu akadi Mobutu wenza bwalubwa Mobutu wakalo mwene chimbambila Mobutu wakati wenza mchakadi ye mumona nchidi chimpa nungu. Cet exemple ne convient pas avec Tshisekedi. Bwalubwa Tshisekedi kene mwene chimbambila Tshisekedi kene dictateur mujibamba mumfaransa chilejelwe chika chaku mweneka chika la chituka chimsami kwa Tshisekedi kene mwene chimbambila mumalu andi bwalubwa udumulekele mwana mwene Kongo yonso uchumwa kwa kula hati bwalubwa mwene kana kujibulelele mwana etokufile chilejo chukwa waman le cardinal Echu l'a fait janda muni janji kubwalwebu chene ngambo bwancha kwamba mwana etu anyinji kubwaku kuko kanga nende kadindi nsubu abantu bakumvume ya bwana tutangli bimp cardinal Echu wakwenzi nungu bwalubwa chikondo cha Kabila wakati uka ulombole jitunga bienzo buju ulombole jiku janji jakonzo. Le cardinal Echu l'a fait
c'est parce que Kabila, le père, à un certain moment, il commence à diriger le pays comme sa propre maison ou sa propre famille. Ce qui n'est pas avec Fachi. Il dirige le pays selon la constitution. Nous avons France analogie. Kena ukumbananga ni Tshisekedi bolbo Tshisekedi kena ulombola jitunga bumudi ji kujanji ani bumudi nzubwanji uju lombola jitunga bilonde shelemikenji ya jitunga meno. Mane tu wakutunga nuka wambane. Le cardinal Mosengo l'a fait parce que le Congo était devenu... Et le cardinal Mosengo l'a fait. Et oui. Bika le cardinal Mosengo okwenze bokutontolo la kabidi. Wakwamba mene ye inka yandi kabidine. Parce que le Congo était devenu comme une prison à ciel ouvert. Mwana wa mwena Congo. Wakadi wende mubulobo bwandi. Bienzibu montuji mubuloko. Nunku babwalwebu bambi banzambi bwakadi bunabu mboku tontolol. Kibol kai bobu baka tontolo bwalwa bantu bakadi balombola bakadi bene chimbambila. Bakwata bantu chikwata bela bantu maloko chelele maloko. Me kabiene bifana na chimfana gijechi nya Tshisekedi Félix. Yeye keno kwata bantu chikwata. Bantu ka bena buba jibumbu loko mututwamba mu français une prison à ciel ouvert. Bantu ba dibenda kana. Bantu ba dine di sang. Nongu chimfani gijeji kachaku mweneka nijikwachisha kudi bana ba mwene Congo abu mu meme bumwambi. Aujourd'hui, c'est normal, le cardinal Ambongo le fasse contre Fachi. Et il a ajouté, ce n'est pas parce que Fachi est de chez nous que l'église doit changer. Nunguna kumono bakato ni makubweje keje ekelezia ne kutontolola kwa muntu kudika kuyipa mwaba wao. Badi batontolola pa di muntu mwikala mwenzi bwalo bupi. Tuditu monomane tu mukulu ujiba bikila cardinal Ambongo misami kwa abo uju tontolo chitontololo s'opposer pour s'opposer kudi muntu ujika mwikala ni bubi bundi ngamba mbo monik muntu biendo jumulele ni mashini mai ujumwa kwenzi mipi kadi kuikala ulombola kayi ni di China jamikenji ya jitu twetu bonsu tudiba mon bwane mukele ngwa jitunga ujulombolo jitunga ne di China ja mikenji ya jitunga jibekele na constitution. Mon frère a donné des exemples des opposants bibliques. Ogufili chilejelu Chamos, Moïse parlait à Pharaon. Donc, Ambongo doit aussi le faire. Non et non. Ambongo doit aussi le faire. Nungu pa bolwebu nagumane neto. Chilejelu cha Mos ujumuika la mutu miboku jinzambi. Ne mission ya kumbushe bana ba mwene belu mu bupika ba palo. Nungikai wakajuye. Nungu chimfanigiji cha Mos wakajua kula kudi palo. Palo toleme tulima kumfanigiji ni Tshisekedi nash. Balu ba Tshisekedi wakulo boku pikolo mwanu wa mwene Congo ikale ni budishika minjibulele. Nungu meme bumwambi na kumonene diye dikajakadi ne dikwa chimene kutudi nash balu ba Tshisekedi wakulwa utibumutu mibwe wanzambi bwa ulo ni bulelela bwa mwana wa mwene Congo amu ikale ni budishika minjibulelela. Nungu chimfanigiji cha Mos wakajuye kujipalo wakula nungu Tshisekedi kene ufanana ni palo nash. Twetu tufanigiji Tshisekedi bumuntu ujumulwa bumos mbwane
peshe ban ba mwene Congo budi kadidi bulelele bapeta budi shikaminyumbula babo bikali ni ditalala nungu toku mwana etu kuye kabidi ni chilejelu cha mu profete Nathan uti tuamba muchene belu mukuju muna kwa mwagune kufa donne tu di ni bana betu ni mamu kufa tatu kufa njine jen. Il était un des principaux prophètes conseillers à la cour du roi. Nathan wakadi mubeji munene wa mukelenge David. Nungu wakadi mulubanz lwa mukelenge David. Bumutu dituma na mukelenge Felix mwikala ne ba conseiller ben. Nungu mwakadi Nathan. Nungu Nathan waku tontolola ku bwenza vibwa kenza mukelenge David. Mbwa kutuma disalai ditikadi ni bwalu bwa di kufumu mvita mbwa ya munu mwakwanta mukajwandi. Nungu bwalu bwakadi bubi kumesi kwa nzambi. Kibwalu kai Nathan wakayibwa kumwambele bubi bwa kenze. Kadibwa kumunu muchi mwakuju fwekeshi kwa Davidi wakatonda kulomba luso kumesi kwa nzambi. Nungu katenu mwakufana kaja bwalu bwa Nathan tuambe bwa Nathan wakadi wakula kujumukalenga. Bwalu bwa Felix mujibena mangala babikela ni maboko pembe ye ikene mwekala ni masha muntu munda mwa chance chanji no katoni makufanyikije chilejeleji pa bwalo bwa Felix Antoine Tshisekedi Nash ebu mbwalo bunakaji muso kwanji kulongolola kuleje bwane to ebu bwakaji moyo wanyi meme nakaji mukubwa kula misami kwabo tutu sengelela bambi betu patudi Nash tuyishe bum amumalu ngubu tudi nabo mbokutamba ku lejelu bidibikala bikombana ngana men. Nungo muchikoso. En bref, je voudrais dire clairement que le président de la République, Félix, avait raison de mettre en garde certains prêtres et certains pasteurs qui veulent créer un chaos avec leur discours de haine, soit disant que nous sommes aux côtés des faibles. Et aussi répondre à certains de nos frères, Jésus était aux côtés des faibles, bien sûr, parce que les faibles étaient réprimés. Mais du temps de Fachi, le peuple est libre. Le peuple est libre. Nunko chimbu muskwamba mbwane. Bimfanikiji anyime yakakula mukalenga Felix mu kwakula kwanji chikondo chakadi muye ko province wakasai oriental muchibilu cha mwambi wa nzambi munene tatu kasanda nunko wakabela bambi ba nzambi ba katolika ni di kola kimbos ne bakwa ba mishoni ani ba ekelezi bambi bakwabo badi bikala ne chimbambi la bakeba menji akusonka jemwana wa mwene Congo ani bwane bichikele to boy nungu meme ndinyi tabuju bwana wakutamba kwa zibimba nungu katwe no mukulwa kwamba bwane bikala mbongo misango yonso mwana etu cardinal mbongo wakula biakula kula to amene to bwalo munjumu wa ekelezi tujumu mputo myabe yonso katene tumone ekelezi mikale yakula kula biakula kula bwalo ba bajimo kokula pajiku bwalo bu mwene gane bajimo ko bwakula nungu jiye jakulo bwana kufile chilejelu cha miyama ni alon tangila zambi bwalo wakaji musungula mose ni mujimu ani mishoni ya kumushibana ba iselela mbupika zambi kakutam kusank bwane bajana muntu wandi udi mumonene ujumu kumbana nungu bantu boko bajibalwa ni maisha akuseshusha na ubantu bikale misangu ya bungi bambi banzambi nimba mishoni nimba katolika nimba ekelezi ka yonso bajibikala bene chimba mbila baloni maisha kupambusha na ubantu bangata dine ja zambi bwa mushindo wa bobo kumo na mokokula malo abo bwalo bunzambi kana mubuswe tudituma na nzambi ju nyoka miyama na alona anubo muka jwa bene kuisha wakati musel ngunzambi kakasubwalo ebu ujuamba bwane bwachini nwenu nokujana muntu wanyi meme unji mutume
baye ko mushibana bayiselele ubufika di yedi di lol kutuji mbwase butu nabu mbo kumenye bwana nzambi pa jupesha muntu mudimu nzambi umenye mokumulombola nzambi umenye mokumupa lunganyi bwana bwalba nzambi ke nusungula muntu kayumupesha mushindu uji mokulombola nashi nungubambi banzambi butu nabu mbo kujumuka nimba katolika nimba mission katwe no mokushala tokula maluma kwa ajikayi nedikwacisha anya ajikayi mukukwacha mukalengo wajitunga nashi bwala misami kwabo mukalengo jumakani dishinga jakwenza bwala bujubwim kadi maisha yetu misami kwabo alukumutekesha mubidi bwala ulukuchina bwane bwala bunjingenza bujubu bibyabo kabo ibubi nashi meme ndingambulule bwane meya kwakula yi muchibilu cha mwambi munene wanzambi tatu kasanda ku mbujumayi akadimei amushimukol mbwa kujumuisha bambi banzambi badini byakula badibakeba bwane bichikale tuboy bantu bunangu bujubunabo badika bidini bokulumbushibwo bwalu bwa mujilongolo lejai keleze badibambane nashimuntu kai pajiwenze bwalu bubi bujikabu yibu londe mikenji bujibunabo bokumulumbulishi byani nunkatwena mokalena abaki bajibu wobo badika bayimukulumbulishi abaki bajibu mokulumbulishi nashi nungwaji jakadiji nakadi muskokolo muchikoso mbwase ku kolesha mukalengo wetu wajitungana buji nabo mbogwena mujumukumpala kwena mokuchina bumo kumana kwamba bwana bikale bantu badi batunguluka nungu bobo ne bikale bene chibaw abumbulele nungu butu nabo mbokusha mukalengo wetu mundoma chanzambi edindi nakadi nadi bwajitu kujalele muchikos nungu nzambi wetu anusambi anukolesha mudindi ya Kristo Yesu amen. Tulomba nzambi tatu nzambi mukalengo wetu tutukusakidile bwalba uji nzambi mwimba twasikidile tatu bwalba uji tuyisha mubikondo byansu bibyaka nikabibyaka wewe wakusungula mukalengo wajitunga mbwane ya lombola bantu bebe tudibama nibimpa na uji muntu uji mokutupakana kadi nanga misango ya bungi uji lombola bantu ndichene jayapo nunguba bwalwe bunzambi wetu umulama mulombola umupelunga ni meji mwakapesha solom nungu kwachisha kabidiba diwenze nabo mujimu bami nyampala ne basungu jibo betu mene tulombele ni masalai ajikwesete ajalonga na bokolo lama jitunga jetu tutulombele bakashi bal mulufilen bana banshini bantu banon tulombele kabidi ababonso badi batumikemu badi mumpitadi bakabelondo pululele kudi bamunganga ngoju munganga mulelele kati tupo mwane tu honore ujumika lako Irland uju sam nunku bwa wewe witabuje ku mondofa o muleng bianza mumyabidi mikala ne lutato ba yeye asangal bani bonda fi buji bufuma ko ji taska jiltato ita buji dibena shijeto katata ku je ujuma makunu la mabwana no kanu lenduki ne uji makunu teka kumpal ko butumbi bwandi ndisangdene na kanu ichilem kuji nzambi umwepele musungidi wetu bwa Yesu Kristo mukalengo wetu kuikala butumbi ne buneme ne bukokeshi ne bukole kumpalo kwa bikondo byons ne katataka ne chandelele amen yepo anulame anusankisha yepo anulame anusankisha yepo wetu anulame anusankisha yepo anulame anusankisha Chenane kwa kunyenena anaku diga wewe yepoa ibegani yepoa nabuani zambi kuyi kuleto zambi kundekedi